Kajing ong juk Dr. Jamina Motho nang yalam ke UDP pada kasang UDP kami no nak kasokar MDA kasokar kelaban kelam no. Kelapan lengo iki babun bat khamtam ik katungot kinung yalam juk NPP. Ki bahak kerja keren wadlat kemisum teman keman ka kamera. Kilong bakajing keren jojo minu kolong babakla nama kin number ki pen pausai pada wang UDP kasokar MDA karang ne kumju. Balai na kay UDP kami no. Subo man na kami no kay UDP na kasokar. Subo ka kendap ke sarkar, subo kawan ke presiden school. Ang takapuan kino ayano, kino ayano ang takapuan, kino ayano UDP. Balay kami naka sarkar. Ini ba nakaliang dumi kung kapati kung kinong yalam ni paghan. Batay na kinagadaw nakaliang dumi yung ba nginyale katala nginya siya yung kasansan. Tamangin paghamay. Ngin penuandor biang saya sisir ya ke jingit li demi kum kacat beri kabangadon man ong kalong tangaway ban hangay ngapting wan ke presiden sul ne wan saka ka ngam kuslay lada pisem bala bakla sisahadu kata balingin ya keren ya kata ka bating ya kata ting ya kata hari inshallah dengan snow lay ba hadu kan ni ke MDA government hapok jelam jog NPP kelas new palat ngang sumonong kabahaplat panuan ke presiden rule immediately ndai ban awat tang sisngiro dan pi kata de kata pong pikir jinga ngamtip kala menong statement deka emotion tambahkan mau bah ngatrai let us refresh yourself barang ide ban kan mau ba for election haka for election ngangai juyo ibah bakadon bit ke wakati kum tan rengi ngau pi ngalade batai ngalade keren ni nak lihat NPP nginem kawang kete ya no inuru